Simengikubona kuba ngathi ngakubulala. Indlela ongizise ngayo. Ukubulala manje, sefuna ukubulala. Wayengibulala ngalesikhathi ngamrep. Motho molo ntho ko botsa yona go wena o no re ngwana o amomone kwae o re stock sweet. Shithi wena bo khipha ugwayi wakho umuntu omdala ugwayi wabantu abadala ufaka emlomini omncane kanjani. Ukenya kwaye hawo mulomo. Ubuyamaka mana ubuyamaka. Ubaba lo bekaphika and so ecourt bavele bangitshela ukuthi ngoba aphika icase shoot akayenzanga esikoleni kodwa ngaya ngoba bengasakwazi nokubhala bengifeyile esikoleni. Utsho khona ukuphika kwami ukuthi into engazange yenzakala. You can see uhethile wabona mahlwayo awuqile buhlungu. Akazi umrephu umntwana uqamba amanga. Yeah. Akazi umqambela amanga azomrephu umntwana. Wangirepha ngokujwayele. Nani niyabona nje ngibheka umntwana ayiphi indaba yakhe. Ujwayele vele. Uyayibona indaba yakhe. Uyayibona. Like ngisikwatelanga bekuba ngathi ngazibulala. So yini into beyuks. Chiku watshela usisi wami ukuthi uzombulala ngithi angiwasho kanjalo wena. Yena wayengilandelela efuna ini. Angithi washo kanjalo. That time umfita ka 30 years. That time by that time nana 15. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Street Journal. But baba hulu today kita mali os Anastasia mona ki kontlung yan tate tsikitseki. So ska ha ke le mona ki tlisitse ke os Anastasia mona a wa tsa Lady Blue ki hlopha ke taba. So pele batho baba hulu nka expose taba e re hantlantle ke fe os Anastasia nako yo hantlantle a process di feelings tsa hae ka baka la oreng wa tshwa Lady Blue ntshwere hampe. So a ke batlo hantlantle ke jump ho di conclusion ntata so ka utlwa ntate tsikitse ko why re tlile le lapeng la hae o sa Anastasia love ke a tseba ntho ntjoditseng yona ke ntho bohloko haholo empa ke kopa o jwetse ntate mona tsikitse ko wena hantlantle today wa o bitsitse Lady Blue ke bitsitse Lady Blue because wena talolala nami akaze ngilalela yangisukela bese unesikhathi manje lokho angaze ngilalela wangazange emapoliseni ukuthi ngilalala ke kopa re mamele ngwana please uyangithreatenisha mengiye esikolweni kwatholakala ukuthi babiza abantwana abaretiwe nami ngasukuma ngoba lento besengidla isikhathi eside inhliziyo yami ibhlungu ingoba mina anginabani ozongimela kuwe dala ngiye police station bathengeke bakubophe bayakubopha bayakhipha so that's why ngibhalele la ukuthi bazonginceda ngawe ngoba ngiyabona ukuthi shuthi bengayenzanga lento uzoyenza kwabanye abantwana so mina ngihethile ngoba ngisasemncane and ngimoshela ifuture yami since kwaba yimazi ngephumulo walala nami size imazi ngephumulo so umuntu omdala ngicela ukubuza something uthi since kuwe awukaze urape umuntu so into engifuna engizibuza yona ukuthi yini lo mntana uyakusukela yini makathi wena umrapile and my sis urapile nini urapile kunali 15 yes rape up kunali 17 mo a stopa mara ntwe nenklusa buhloko because nekiputsa hore atlonketsa msadi ke le monyane so wetsala intanga zakhe bekayishiye kuphi motho molo kanti ke into etseng ngibona ngathi inzondo lo mntwana ngoba nje ngumazwe esihambile estradini inzondo kuphela ngezeleyo babsikitsiki ngicela ukubuza something inzondo wena uyaphika ukuthi uripa ngalosisi azange ngimrepe since ma unjani ku DNA kucheckwe uyakusukela na yangisukela ngathi DNA sicheck umfazi wami nginawo wahamba uhambela ni bamfazi kuthi ngisacaba into ezincane zasemakhaya abantwana bomnabo abantwana bakhona bangakana abathathu nje 18 19 21 bahlala nobani abantwana bahlala nogogo la uhlala nobani lapha ngisala ngiyi-1 duloliwa yebo okay so umuntu omdala mina le ndaba ibhlungu kakhulu because of wena uyaphika and lo mntana uyasho ukuthi ucithe sisakopana le ntho tshwana le body trauma ayithola sale situation whereby angasafili as intombi you understand mangisho kanjalo kubhlungu umuntu omdala ukuthi ukhule ubona abanye abantwana ubuvijini babo basaphethe kodwa wena wakho obakho ubuvijini buthathwe nje like buthathwe nanoma ungavumanga like ubuhlungu ubuvision bawo bunkiwe mothomolo especially if usadumelana le muntu and hatsho umrapile 3 times ubomaka ungazi ukuphi yazi ingane zamanje yakwazi unamanga uyazi ingane zamanje abantu bagcina ima science into zamanga kuyakuthanda kube neproof right ngoba manje nelibiva njani ukuthi yimi so into engicela ukuyibuza ukuthi phakathi kwabantu bonke usukela wena usukela mina nawe angisukeli wangirapha kaningi futhi manje iproof lizoyithola kuphi ukuthi bonke ngaya nawe ecourt bangitshela ukuthi icase yakho izochithwa bathi uzochithelana
yachithwa icase ngokuthi ubaba lo bekaphika and so ecourt bavele bangitshela ukuthi ngoba aphika icase futhi akayenzanga esikoleni kodwa ngaya ngoba bengasakwazi nokubhala bengifeyile esikolweni utsho khona ukuphika kwami ukuthi into engazange yenzakala ngathi ngiyengikho icourt yangikhupha yabo ukuthi ayikho into efana leyo. So wena muntu omdala kena into ongiyibuza yona ukuthi awazi ukuthi wena uke waye court ku-attend case rape. Icourt ngeke ngaya tema ngifika apho ngicela isitatement indlela engisibeka ngakhona bathatha yikho lento lomntwana uyangishukela ufumfaka enkantolo ngento engekho nje abantu gcina eScience City indawo ezingekho biqamba amanga lezi ngane zamanje lezi. Oh so baba uthi lo mntwana ucamba amanga lengane. Okay mara muntu omdala mina ngicela ukubuza rape because wayini. Okay ithi ngenze so ngithi wena uthi amrape ngalo mntwana. Yep. Ngicela ungitshela ukuthi yini iadvice yakho or iintake yakho kwabantu besilisa ba rape ingane. Mina kuyami into engayisho phakathi kwabesilisa balengane ukuthi umthetho awuvumi kaze lapha ingane kanjani ingane ngiyakho umdala ungako yesikole umntwana le 23 umshukela ngile 15 ngalo lesikole ingane ungahloniphi makunjalo umele enkantolo impela ubotshwa wena kathi umuntu wezifuthi emphakathini asumuntu angaphela abantu emphakathini. So wena mayisisa no rape o le kae jwang ho etsahala eng nampitsa jeska motho moholo ampitsa ke kena hae a fihle a re ke hlobole because nna ne ke le ngwana ne ke sa tsebe go etsalang ke hlobole le nna ha go bala le nna a go batla go ketsa msadi a etsang le ka go bala le wena na etsang dintho tsena di etsa that time na etsa ntho tse snacks nje se into engazi understand so like aba intimate le wena. Yes a go bala le nna ha qeta go bala le nna ntse go ke tsamaye am fe 10 rand ke tsamaye khutlele ntlong o itse habis 2 a sang rape happy a re ke ska bua if ngiyakhuluma esikolweni uzongibulala so ngathi ngisenga police station nana fela motho mo ntwe swabisa jwa hayi yawela ingane mase sikhuluma kanjalo ngizobe ngidinga ibona bekafika endlini yami athi kona ufuna imali ukuthi imcarries ngimnike imali komcarries uthe kwelanga ngalamali ukuthi imcarries uhamba wa report ukuthi hayi lo muntu urepile ngoba ngiphanga lo mali athi zivumele ngayo abantwana bamanje lapha umuntu omdala mara yazi lento ebuhlungu kanjani whereby if buzo lokupha umntana ama-10 rand maqeda ukubulala naye kuyena ongishukela estradeni afika imacela i-10 rand oyi-20 rand oyi-50 rand ngimnikeze sengathi ungane kangaka ufunani kimi athi kimi hayi uthi mengifika wakho uthi munye stock sweet then maqeda ukumunya stock sweet ukumunisa yena ugwayi wakhe angiphi imali so umuntu omdala wena bowumunyisa lo mntana lona nkosi uyangishukela ngikwazi azange amunyisa lutho lo ngane angeke ulibone izulu so okay wathi bana nto yangetha ne I'm a female and I can understand abana ba bang ba gowa to dintho tse dingata motho mo ntho go botsa yona go wena o no re ngwana o amomone kwai o re stock sweet shithi wena bo keeper ukwai wakho umuntu omdala ukwai wabantu abadala ufaka emlomini omncane kanjani ukenya kwai ya hawo mulomo ubuyamaka mana ubuyamaka asiqiniswa lekhuluma unamanga yena bezofuna nendlela ufuna 20 rand uyafuna icase yena ngayisebenzisa so unana akawuthwarisa fela ngwana o a go mo reipile a yelwe wena bantu tsathi aba o checkana na clinic bangicheckile bathola gore ivele ke ratewe manje ngikatho ngiphe kanje a re fitla court case ya teng ba re ayiyo ngikatho ngiphe kanje makuthi an report ka wena my love ane ke batla le di-viewers tsa rona di understand gore mo ha ra tla le wena le mme wa hao mama o kae mama washiye emhlabeni uhlala nawe kuwe nosisi bengihlala no auntie kodwa usisi wahamba okay so wathi wena kungcono uyiface le situation ngoba ngibona iyangihetha akungibuze something since wila rape wa ke ntate tsekitseke ka kwai e golo ya batho ba baholo asanahane o ngwana o ska tsheya ntate mo o tsheya ntse mo ha ke tseke o tsheya kwai ya batho ba baholo a re ba bana ya tsheya ha ke tseke proprio ubuyamaka ubuyamaka my sis ke batla mpotse something gore o yentswe ke eng wena ne sale o rapiwe so ke dintho no we experience mo bophelong ba gago trauma eng ke batla o understand ntho engwe lengwe no feta ga yona ska hane ntate tseketseke o rape bekukuningi into bengidlula kuzo bengithi nanoma ngihamba estradini bengizinhliziyo zami babuhlungu kakhulu nanoma ngimbona inhliziyo zami beyibabuhlungu kakhulu even namanje mawumbona bengakwazi nanokumamela nanoma uthisha akhuluma nami esikolweni mekathi busi mekathi
ana bengamameli So uke walala nomuntu wesilisa after ugraduate ubaba angikaze ngalala naye awukazi angikaze ngalala naye so mosibuke esipilini ufile kanjani like uzikwatele uyenze like unjani emoyeni like ngisikwatelanga bekuba ngathi ngazibulala so yini into beyukustop ukuthi ungayenza into bengistopa ukuthi bengifuna ukuthi aboshwe nami ngikhululeke ngifane nezinye ingane ngoba lento le iyangidla namanje loku iyangidla ukuthi kahle kahle lo baba yini into ayisayihlelele la why bangamthathi aboshwe maku ukuthi ngirong ke waya nga discover before ngize menze kathathi ngabona 20 wrong ikone discover late ngoba ngamanga so manga why it's a liar he's talking liar man he's talking liar so she's talking liar yeah he's talking liar namanga she's not telling lies wabo na talking phela ko why nasa makhwathi yenawe ke kodwa wayirili mayifita moyita ngana impilo yami namanje angikhoni ukuba so why i-case is stopping i-case istotshisa ukuthi ubaba lo waphika i-case nama results wodoctor waphuma aphuma ngaswela ilawyer yena wazithengela ilawyer yakhe yamkhipha ejele hayi kubhlungu ba ngamanga konke lokho singamanga khona lo mntwana ufuna ngende ngimfele enkantolo ngimfele ejele kuphela ngaphumi ngomubi lo inhliziyo empi le uyimoshile impilo yami uyimoshile impilo yami nanoma ngijona akulento imoshile empi sisi ufuna ufake enkantolo ngento engayazi uyelela trauma le yami ngamanga konke la amanga ingane zamanje uyazi ukuthi ziyabophisana vele ziyabophisana ingane zamanje yabona mengaba lento bengasiqiniso yonke le ikhulumayo bengamelanga ukuthi uthenge ilawyer bengimela ukuthi wena uzimelile njengomuntu owazi ukuthi okuvuma ukuthi angirong ngiyenzile lokho nawe ngaba ufuna ilawyer ngaba lidinga ilawyer ulalile nami kayithuka wangafuna ngilawyer wayengafuna ngilawyer ngoba nginamandla okuthenga ilawyer motho molo ke batla ofa manzi ya ke batla ngwa bua ko wena ke shikatse ntate ke wa bona lefatsing le lahla ya okay sister ene wa bona khama motho molwane khama ha ifihla mo wena o sa expecta yeah se ke se bolelang gore ntshengule engwe e re yetsang e re nanang hore ra yetsa ko le fifing ke batla go utlwisisa motho mo gore ke re go wena ntshengule engwe e re yetsang e re nanang hore re yetsa le fifing go sena motho shebileng at the end of the day it tlo hlaya and it tlo tsebala wa tseba why ubane rona re le batho ha re batho ba batho ba ntatle mdimo ane motho mo rona re le batho ha re batho ba ntate mdimo ene hangata ntate mdimo assistlaila wa sheba wa bona go tlusa ke bo mang bohloko so se ke se tshong ko wena ko re wena wa pheka o re ha wa yetsa ntho ene but ntate mdimo o shebile and le manyeloi a ngwana o le badimo ba ha bona a ibe ba phetsepela badimo ba o shebile le ke lefatshe ene ke batla o tsebisa gore o na le bana ne hopolo gore ntho o e etsang no o ka nana e ka se etsagale ko wena le fili le thege e etsagale baneng ba hao ene ha e etsala baneng ba o tlo utlwa tlo hita bana ke bana ba o ba entsweng ke wena so se ke se tshong ko wena gore ngwana o ha bui maka wa tseba ke tshalo you can see o hetheile wa bona mahlo ayo a utlwile bohloko akazi umndepho lomntwana ngikamba manga akazi ngikambela manga zomrepho lomntwana wangrepa ukujwayele nani yabona nje manibheka ukuthi la indaba yakhe ujwayele vele yayibona indaba yakhe yayibona ukhala manga into ekhalayo umuntu okhuluma manga vele yakhala ukhalela manga umuntu okhuluma manga vele yakhala so why hane ke bua go no kena kwa ye kholo ko yena o tshe hayi izinto enjalo ayi o ka tlo tsheya ka kwa ye kholo kena ngwaneng bo wa maka askis manje ukhalela ke batla hore a tshwariwe ha ka tshwarwa pila ka etlo ba right o batla tshwariwe so ntho ke batla go tseba go itse di case number di batla tsa court le fesane le December fela mo ke tlo thusa we investigator ne o ntse o tseba gore ke mang ona o tshwaretseng case sergeant mang a sa gopola go ke sergeant mang mara ke a mo tseba o mo bona ntse konja wow ntse o bola ne everything obviously mo police station bana le ntong di details are and everything body case number or le pampiri ya doctor e hlahisa ngo o ngreipile Ntona namangalo wena ntatona uitseko court nna uitseko court unama uitseko court ntatona nna ke tsama ke robala le batho ke tsama ke fa ke nka bo virgin ba ka ke robala le batho ka ba botsa nna court ka re nna ke santsane ke le virgin ene I'm too young ka tsama ke robatsa ka bashimane
Ntato like Ntate traumatized. wa ntenela lo wathe unkile freedom ya ngwana. Into ezokuthi ngihleke sisi ukuthi angazilutho yazi noma ngazilutho vele free Baba ukhululeke. Baba uthathe le freedom yalo mntana lona uthathe ama rights wakhe uthathe ipride yakhe uyabona ubu-virginity akusubu-virgin ngenxa ukuthi ubu-virgin ubu-virginity ipride yomuntu wesimame cabanga yena makacabanga ukuthi ubu-virginity bakhe buhambe kanjani uzocabanga wena umfoster ayikho into ebuhlungu njengaleyo muntu omdala ubu-virgin ke-pride Ungikambela amanga 1 Yes. 2 kwesi-2 ma ukuthi ngakwenza ngazi ngenzeka 3 ngayibona iphutha ukuthi ngame izinto efana leyo so ngokuqala ukuthi nje kufuna ukuthi ngifele enkantolo ngingazitho nje ingane amsale zihawula then kathanda vele kangithandi lo mntwana yamazi sithatha nokungikwatisa la nesithatha Akakuthandi kanjani ngoba ngithandi nokumbonela esithatha lapha endithukathuka lapha esitradeni la akuthukethukela yini ye ngizombuza ukuhlale ngithukelani ngizombuza kwama system repeat esukile Vele wangirepa. uyazi yazi imhlola So ucabanga ukuthi mina ngisiphukuphuku ngalendlela leyo sokuthi maye ngayomrephile ngangiphakathi phela science city ngaba ngangisiscience yeah angithi kugcine icase kungasabonakala ukuthi kwenzakalani And wayena engafuna ngilwela lakhe ukucaca lamanje ngafuna ilwa ukucaca kubuyele back to uthe bathe wena ube neyakho ungawari wena my love Namanga lo mntwana lo. Thula. renew like matter ayina buthatha thansi uyithole freedom ngubani makhelwane nomtshela ukuthi mrephile yeah wayitshela abantu makhelwane ukuthi namrephile angithi uthatha advantage ukuthi akena bazali beni angithi ubonile ukuthi akena bazali bacabanga ukuthi ukumrape kuzoba i-option uthi icala idla mina wangitheknisha wena wangitshela ukuthi uzongibulala mengakhuluma. yamuso wayengakhuluma inkoda zangikhuluma ikoti konke bekazokhuluma kanjani ngoba bekasaba ukuthi uzombulala yeah ezinye izinto ezilingo manje nayi ingane nisukela hayi nayi ingane nisukela mphela Khona yabona mengabe kusukela mengabe kusukela kuba ngibhalanga yonke into mina. ene wena mayisisi nna ke sebetsa ka batho too much wa utlwisisa ntho tse ding ke di balletse so I can't just tell you ako shebile gore o heteile as we speak mahlo hao a bua ntho ngata o na le head mo e mo mahlong hao le o mshebile mo file ka reng aka venisha this one I think is clever this one I think the clever it's not so when you clever don't think you're clever no I'm not clever because Kodwa ubuhleva bakho buzophuma ngelanga ngoba shoot lento leyo uzoyenza nako banye abantwana. and mele stop kusho ukuthi ngiqale ngaye ngagcina ngaye ngabe phela into engiyenza ngavela yali ngiyacontinue ndoko ndibe sazi kanjani ngicontinue usho ukuthi awu continue hayi Ngaze lapho ukuthi nokuthi uyagula nokugula maybe nami sengiyagula ngingazi. ase ungatest Bantestila i2 kathola hore ke right bantesta happy di results tsa teng azange datswa happy akitsipe go etsalang ba o testa ya bantestile ke clinic e feng eo ke yana na ibatlile o dilemo tse kae una le 60 ha o tsebe dilemo tsa hao uwamaka ntate wa dintho tsa ngwana di nyamela cases umntwana futhi ngivalele nje entolongweni ngingasifokola into ayifunayo o dilemo tse kakang how old are you 55 nata 55 ngwaneng wa 25 55 na 55 ngijwele mwana hayi bathu hayi lina liyayibona ukuthi uwamaka into ayenze ukuthi bangangiboni uwamaka ukuthi bekangigezisa makaqeda ukulala nami athi ngigeze so ngathi mase ngifike esibhedlela udoctor athi akaboni nix hey so bekakhumula akulalisa kuphi ngifuna ukunderstand empedeni wakhe ulala empedeni yeah hey from vele kusaphila umfazi wakhe bekaloku abhiza ngibiza but Umzwani mama. ngoba umfazi bengazi wakhe ukuthi kwenzakalani Umzwani mama. bekasuka kuphi yena bekasuka khona yena ngekho kodwa ngihlezi ngimtshela ngithi indoda yakho iyangihlupha angithuke angitshela ukuthi mina ngifuna ukuchitha umuzi wakhe ngamtshela ngelinye ilanga ngathi ngoba mina ngifela ukuthi anginamama namhlola that's why ngivumelene nokuthi indoda yakho ingirape hayi mhlola sisi imhlola nayo imhlola wangirape wena mhlola into ebuhlungu wangirape ngathi kuye makuthi ngireplace ibheka ku DNA uthi DNA wathi into zesilungu lezi ezifundela manje akafuni ukuya uthi uqamba manga wayicabanga ukuthi mina nemali eniyakho unzathi fike court ukuthi aye nimnika imali engaka wathi umntwana wathi kade ayikho le ndawo nje mina la mali ensukela usile bathi vele ujwayele ukudla ngakho lo vele wena wathi kaqali wathi udla ngakho vele ujwayele shuthi vele nala usuka khona shuthi udala uzirape ingane zabantu wathi vele aqali
ngoba nomfazi wakho bohlezi umshaya every day shuthi boyifuna ngenkani umfazi awungendawo sikhuluma boyifuna ngenkani usile umfazi angendawo sikhuluma indaba usile umfazi angendawo sikhuluma yami indaba esayidini nanoma labantu usalungibulala I don't care but ngizobe ngikhulumile into angisombulala umuntu asimbulala angibulali umuntu Angibulala nathi sobulala. Hawu ngathi awubantu umhlaba wonke yami. Kona bangibuze uzotshona kuphi somele mbaleke wrong ngaba wena uyakhuluma iqiniso phambi kobuso bakaNkulunkulu uthi vele ngimdlengulile umntwana ulalile naye kaningi futhi wongavumi vele umuntu omdala angeke avume vele ngathi waphika icase yakhe ecourt lo mntwana uyanisukela yazi ngibona into ukuyafana mangimfika lapha endlini ngemnyezi imali yokukhera asukula phike esikoleni emangimnyezi imali ukuthekera esikoleni esikoleni uyakabaya abafana futhi Muthomolo wabona lina uyakabaya abafana lo mntwana lo akazi wanginikeza futhi angijoli mina ngaqaqha ubuvigini bami sasemncane ingane zakho maybe namanje izifundile sine grade 12 mina nginawo grade 12 ngenxa yakho hey abakhona ofetsa matric hawo no utsenze kuthuse tabe buhloko wena my love ni ntate sisi ithi ngenze so yebaba aloka phike kanje ukuthi akagiribanga okwamanje ukuthi asiphethanga iproof but ngizokunceda kahle ba case number oneli number mang shebo uyile uthi attendile kahle ungangisiza sisi and stuff after mo kituthusa right in 2000 matric maybe ngaphuma inkingeni le maybe ngaphuma inkingeni le inkinga yipi yona lo mntana mfaka kuyo engayaziyo akuzange ukuthi wena wenzanga next ngithi angesanga foko ungawaka wenza ngishaya umoya ngikhululekile yakulungile umbalo ukhala ukuthi kulamanga phakathi so mela ngakhali uyenzela ukuthi nithi kune something ngena fokolo so wena ushayelela mina kahle so maka wena urip ngirip mina akazi futhi ngirip futhi amfisi ugrip yazi mina ngikubona kuba ngathi ngakubulala indlela ongizise ngayo umuzi sefungubulala manje sefungubulala wayengibulala ngalesikhathi ngamrep wayengibulala ngalesikhathi ngamrep bekazobathatha phe amandla okubulala uphezu kwakhe kuphi wayengamatha amayiphuma endlini amabiza abantu nangu umuntu enrepile lapha sometime maye ngabe ephuma endlini yami wayezefika endlini yakhe thatha imali emakhambi eqeda yaphethe esikolweni kome abafana le asikisi sangimrepile wangibulala wena wayibulala impilo yami nekusasa lami hayi lampilo yakhe ngayibulala ulampilo yakhe ngayibulala impilo yakhe babuhlukwa ne tuma ulampilo yakhe ngayibulala so nje kuparetse sona ne ke kuparetsa mae ke tlo gona o thusa ka case ya ntata tlo gona o bona o etsiwa eng or engane ke tlo thusa ka case tena ke tlo thusa ka case simangela indawo lengayijabula kakhulu mangalanda indawo le ukuthi lami be free ngishawa umoya ngithanda ukuthi ulande indawo le ngithembe wena kakhulu vele ngikushawa umoya uzolandwa intanga zakho lapha eSantis ulandele indawo le njengomsebenzi wakho ngendlela yosebenza kwanhle ukujabulela sale egcileni ngizoyigcina ngiyithola ukuthi ngizobophisa kanjani uzathi ethola ngepoint egcineni ukuthi into ayikhulumayo isiyo ngamanga wodwa ngiyakuphunyuke this time yebo mntwana sesikhulumile ku too much thina siyabonga sicela ukuhamba kodwa into mele uyazi ukuthi anyeke size siyeke uku-investigate le case ake ke tlo thusa vele never give up I will never give up I can never get stop with enzokhuluma ugcineni sisinangu ke manje yena lo mntwana kimi nguyayifika endlini yami lapha athi ufuna istock swiss ngithi for sure ethi kaphumi ngwami ngapha sekazile endlini yakho makamnika istock yokuzeni mangimnikeza istock sim ajabule kakhulu that time undlula lo mntana lo nge30 years umufita ka 30 years umntana omncane uthi umntana omncane icela istock sweets that time ukhipha ugwayi bongabona ukuthi ugwayi mkhulu mina beyinde ngicela istock sweet mina ngibe kazibuyele endlini usho ngibe kazibuyele endlini uyazi ukuthi mina nginomfakazi walento oyikhulumayo so baba wena umntana kangaka wayeka umntana ona 12 years ona 15 by that time akufuna ugwayi wakho akuvunyelwe kuyavunyelwana inkonto evuna wakuthuka usisi wami wathi kuwatshela usisi wami ukuthi uzombulala ngithi angiwasho kanjalo wena yena wayengilandelele efuna ini angithi washo kanjalo bolandelele uyayilandela endlini yami akazingene kubo wena bolandelela umntana why angilandela umntwana nguyathi fike kokothe endlini yami yini inkinga yakho akungizame imali elokuzeni baba uyayisa mina ngiyanyisa kodwa nawe wrong
yazi why ngisho kanje uthi bekafuna istock switch usicelile wena utshela mina nabantu ababhekile ukuthi lo mntana lo bekacela ugwayi that time umufeta ka 30 years that time by that time mina na 15 ite ngitho njalo uyabona ukuthi akukho right lena into ayikhulumayo futhi mina endlebeni zami ayiyenzi sense yena wacela uthe mayicela ngamnikeza indlela afuna ngakhona ngamgcwalisela ngathi ngacitha so sangendawo ke ngiyahamba vela ngekuhambi hayi vela ngekuhambi rapist vela ngekuhambi woza my love umyekele hayi asambe umyekele ngicina ngithi loyo kanje because usihle Samaya ushapha ungawari isimayisisi ngizokunceda mina ngiyenza asikise utlangwana matric wa go thuse ka case number go thuse yo court after mo ke tlo gona ntatwa tshware ke rapist to selo I'm so sorry sorry asikise no my asikise wena my love utloloka it's sad utloloka utlwa lafa o reipile ha qetile wa pheka but ke tlo make sure thola thuso ke a tseba gore no we travel different maybe sometimes wa inyonya because of o reipile 3 times ka mo abatlo admit or ke rapist but o ska wa ga lady pulo o thusa le street journal ke tlo batlela thuso o tla gutlela sekolong ke tshebele gore case ene etsa majwang o gone o e renewa ke bone o retsa jwang okay sorry Isha tsamaya askise ne ane ke tlo thusa okay because today a ke soka ke etsa this thing but ke tlo etsa ne o ga ona batswaile ne so o dula le o so ha o fela o dula le o so fela yeah retse so okay ska o dula le o so ha o fela so retse so mamela ne because o lile too much o lile too much ane and ska o lile too much so ke kopa he today nje hanyane ke tsamaye wena le o so wa ne ke tsamaye ke lo le rekela grocery ga ona batswade ke eno tshilo ke so ke kopa today ke tsamele wena le street journal ke lo rekela dijo le ntse tla dijang le ntse di ntse tla di aparang I just want to make you happy go bona so le nna ha o tshoga ke le lady blue so ke o usi wa bana ba heso fela but ntse ke le o usi wa ha wa ke support o sa itholang ko mme wa hao a moile o go fe yona ka gore o itshotse support se ke tshoko gore mama o hloka fetse e ile ke and o reipiwe and o go wa through a lot ane ke tla o tsamaisa then a qetile re jele o usi wa re tsweng re shapeng ke moya go rekele ntwane I just want to show you that lenna ke le so ke a utlwela and you still human you still beautiful and now you ntato wa re pile you know that girl you still that girl okay look it mama love you love batho ba holo la bona like I'm trying wait ke chere up my sisi ka mona ntho tle tsalang no gore ke tlo etsa no one ke tlo re tla make sure case ya renewa re shebe gore court case ya le number mang re wetsala eng re shebe re test from the start re tla checka anela ting o tla gutlela sekolong a be sharp hanka bona fela ntate o a tshwerwe a ile tšhankaneng a ile tronkong je ba mo tshwere a kopane di dithaka tsa hae because ntho e etsa ngae ya batho ba baholo di mutlile a re ngwana o natlile a ke rena batla stock sweets ntate o moholo jotsa nna ngwana wa 15 years o na batla kwai by that go re wa sakeng a ke tsebile gore ke reng but ntho ke ratang ka gore le nna ke motho tse ke na le di feelings ke tla tsama ke rekele ena o swa e groza ba be sharp o bana wa tshoga bana batswadi ke tla ba rekela groza ke qetile ke tswele ena le o swa lo shapa ke moya because of hloka falletso ke mmasa le mnyane azanga thola ntwe azanga thola support but I'm here to support here ke a le rata go fela guys and I'll see you in the next episode yes baby